سلام و رضا حرمت جبوه کسی که مقداری دکم از وی جاره جواره به چند دقیقه بحثا گوتنا خوزای بکم هندوزان ام ملت کرد جسدی نود و هفته ما مسلمانن دوی هر گوتنه که مگو هم ده مسئله اصلاحی ده هم ده مسئله ام به فرهنگی ده دوی زراراوی نه بیرو باوریا مرهبه و نه زراراوی جه عقیده مرهبه هر وسا نه زراراوی جه اخلاق و طبیعت می مروی و دینی رهبه جبروی گوتنه کی هی بناوی گوتنه خوازه گوته گو خدا او خالقی کو خو بخدایه خدا خالق خو بخدایه کو بعربی جرد وی الله کردی دا جرد وی خدا خو بخدا هر وسا گوتنه کدن من دمی داوین تی بکرانی ناوی ویجی خوازه yani tiştî ku xwe bixweza em bibê ji tiştê tebîî re tê gotinê xweza an jî em bê Tirkiyê divê doğal tiştê doğal re tê gotinê xweza eceba heqetin gotina xweza rast e û an jî ji bo me li gora dînê me tê çi manayê gava te got xweza tê manayê ku xwe bi xwe dizê yani tu ihtiyaciya wî tu pêwîstiya wî حوجداریا وی به تو خالق کی به تو صانع کی به تو خدا کی تو نه کو وی عردی چی که آوا که بارانه به بارین اشترا بویجم ام به عرض هشیم به وی تو به نعده درخین و سری خراک و فلان عرض ام به کس کو سورو هشیم به او عرض بخوا چی ده او آسمان بخوا چی ده دار بخوا چی ده کور بخوا چی ده یعنی حمود تشتی کو ده عرضه ده کونه ده هه جراتی گوتنی خوازا خو بخوا دزی بیا من اف گوتنه که هنی تدا ام گوتنه که ساقط نراسته و هر وسط تدا شرک هیه کو تکلی بس بتون خود بره تشتکی نه کو دنیای دا نبه کو خود تعالی چه نکربه yani خدا تعالی هم خالق عرض هم خالق آسمان هم عرش هم کرسی بای او تینه باران او دبارین بروسکی او دذکرنه جکورا چه پیوست به تشته که خال دنیای دا پله کی داره به خدا تعالی به اذن خدا تعالی پله کی داره نکب خواره جبروی قوات گو خوازا معنوی توی تکلیوی بس بتون خودت بره کو ام بویجن خدا کی تونه گو عرض تصرفات بکم اواجی دوان دمی داوی دا هن کردی مین کو حساسیتی وان دینی تونه آجی دخوازه زمان کردی را ام به هنک تیگهین قوام نو چه بکن کو خارجی فهم بکن قبات ترکی گو دوغا تی چه معنی ها خوازا اوانا بیامت شته که پر ساقت گو تو به خوازا تو تکلیوی به عص بخواده و تونه عدکی بخواد چه و چایر بخواد چه و دار بخواد چه منك سريع ليكولين كر مثلا عربي ده تقولتني طبيعات قلتنا طبيعات ده عربي ده بر برفره ام بيتي قلتني طبيعات باش طبيعات خراب مثلا فلان كس تبع خدي طبيعات باش فلان كس خدي طبيعات خرابه كما قلت طبيعات معناوي مزاج او مزاج انسان تركيب انسان دي انسان ده خدي تعالى هم ام بي طبيعات باش بجيكري وهم شي طبيعات خراب بجيكري او طبيعت باش تو هلده بجير گرو تو گره مروه کی قنج و باش و حالی مسلم به انجی تو مروه کی خراب و شارود و پیس و پلیت به اوا مرو بیر هل بجير كواتا گو طبيعت تگوتن طبيعت انسانه طبيعت مزاج انسانه ترکیب انسانه جویارا تگوتن هر وس عرب گوتنا طبيعت شتشتي ام بي طبيعي رشتي گوتن ارض را آسمان را گبرو دارا جوان رشتي گوتن طبيعي yani گوتنا طبیعی ده عربا دا پر تشتکی برفره لما آنجی ملت روشلاتا نابینه بی افغان کرد ایرانیا آنجی پاکستانیا وی گوتنی عربا گرت و آن گوتنی نکتم نوا عربی ام جیویا وک ام بی مجی ام جی بکارتین وک مستعار بکارتین ام دوی فلان کس طبیعتی پر باشه فلان کس طبیعتی پر خرابه yani em bebe tişti tabi'i tişti ku dar u kevru ber te gutun tabi'i do gotana tabi'i da tu bina küfre bina şirki jenay em tişti fitri tişti ku khaytal ser fitrata khulqa de mesela fitrata ardi fitrata asman fitrata insan او tişta ku khadi insan ser şekeri te gutun tişti fitri jber ve em bebe gata go khwaza
معنوی تو تکیلی خوازای ان امی طبیعتی بدبس بتونج خودت بره آواج دورده دو مثلا شرک و کفری هنک مخابن کردی می ویاوی مثلا پر ام بی حشت گرن دوی نا مثلا خوازا نه معنا ام بی خوداتیش و کفش سره بی خودگاه دگو خوازا معنای بی خدا و ایجاب نکم تفسیر ویا شرح و ام بی تحلیل و ام المحاله ویا بکن لسره مجی کردان جی عربا گرتی آنج عربا گلی گوتن جی ما گرتیه yani enviyad gava em gotuna tabiatı bekartine em bu gori Arabi pir berfere bekar naynen em divêjin tiştê tabiînin er tabiî dar tabiî axlaqekî tabiî axlaqekî baş axlaqekî xirab evat kurda da işte bekaranîne lê de Arabî de mesela tê gotinê teba yani teba ew gotinê ku ji devê te derkev dibe herf ew herfan dike ser kaxizê ew kaza giva ji metbaî deke dibe hat tebakirinê yani gavate go tabiatê Frankesê baş e başî û rindî û xweşî di zimanê wî de di wejhê wî de di dilê wî de di xisletê wî de di liv û tevgerê wî de heye gava însanek te go xirab e em bêvê ew tabiatê xirab di hemû di rûyê wî de di gotinê wî de di fêl û liv û tevgerê wî de di temamê rabû rûşnandina wî de bijîbî loma divê Frankes tabiatê xirab ji ber vê divê em viya bizanibe kesên ku من گوداری دکه گوتنا خوازه گوتنا کا بینا کفرجیته کسی مسلمان دوی بیاب کارلین او نکه هن کس دوی خوازه معنی آیت طبعا عرض آیت تا آیه اسمان آیت دار آیت کبر آیت آب آیت وان آیت کونی نه آیت قرآنی جی کونی او دکه کونی ام بویژن تفسیر دکه ام کردن ام آیت خود تعالی نه ام مخلوق خود تعالی خود تعالی خالق می هر وسا خود تعالی کتابه که جمره شاندین داوی قرآن او کتابش بحث مدکه او کتابه بحث مدکه هر وسا رب خود تعالی دویجه ربکم اعلم بكم خود تعالی خود و چتر بود زانه که خود چتر به مدزانه بده ام بزانه بکم خود چه تعریفه مکری ام یوسف تعریفه خو بکه نه لازم الا ام همو گوتن عربی نو گوتن خود درخین جرا دج şey usam video ki çekirip geldik insana pertek nişanda yani insan hem duhazem gotenin bina xwedê werij ne Kurdî derbixez hezarê salan rûniştiye bir perçekî ji bê zimanê me edebiyata me wêjiya me zimanê me rojane dixwaze zimanê Kurdî ji zimanê xwedayî zimanê îlahî zimanê xwedayî dûr bixe têk zimanekî ricî vala bêxwe lê çima hûn gotinê îngilîzî dernaxe çima ê fransî dernaxe çima ê İngilizce dernaxi, Rusi dernaxi ne işte rabi gotini hun çedike puçu vala tu maneki wan tüneyi hun çima wan çedike yani milleti me çavaj gotini fahm dike çavaj be hevoke ki fahm dike devi em gotini xwe wisa bebêjin hevoke xwe wisa biresin muxaz îro balê bikişim serviya hêvîdarin bi dilê we be dîsal benda rexne û nivîsê wen û şîrovê wenin heta careka din bî min dixêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.